24 sija wara ir-riżenji mill-gvern, wara riżenja ta' Konrad Mizzi u wara riżenja anka ta' Keith Schembri kif ukoll wara l-autosospensjoni ta' Chris Cardona, Net News ġi hawnhekk fl-uffiċini ta' Nexia BT biex jipprova jieħu l-kummenti ta' Brian Tonna u Karl Cini fid-dawl proprju ta' dawn l-iżviluppi illi seħħew ftit tal-ħin ilu. Però għalkemm aħna provajna nkellmu lis-Sur Brian Tonna kif tħallna fir-reception tal-uffiċini ta' Nexia BT, il-receptionist ma tatnix nifmu illi Brian Tonna mhuwiex qiegħataw, però mbagħad ġiet persuna oħra li kelmetna u qaltilna li Brian Tonna fil-fatt ma jinsabx fl-uffiċċju. Meta tlabna biex nkellmu mbagħad anke lil Karl Cini, l-istess persuna qaltilna li lanqas is-Sur Cini mhu qiegħed hawnhekk. At a later time, maybe? Can I find him at a later time? If you have anything, send an email to him. No, I'd like to speak to him. Tomorrow, yes, it is. Tomorrow, yes, at work today? No. Tomorrow will he be here? Yes. Can I come in tomorrow? What time will he be here? I need to check in the morning. Only his calendar. If you can call, I'll let you know. Really? Okay. Okay, thank you. Can I have a number? And is it not Mr. Cini? No. Okay, and they'll be here tomorrow. I can speak to Mr. Tonna here tomorrow. If he's big, yeah, speak to him. Okay, thank you very much. Brian Tonna u Karl Cini huma id-diretturi ta' Nexia BT. Nexia BT illi hija kumpanija illi kienet fl-aħbarijiet tul l-aħħar snin, kumpanija kontroversjali immens, kumpanija li kanke kitbet ħafna dwarhom il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia brabta mal-kumpaniji fil-Panama illi fetħu propju Keith Schembri u Konrad Mizzi.